Anime na X, Dororo. Idemo! Uopšteno. Dororo je dark fantasy anime o samurajima i izašla je 2019. godine. Bazirana je na mangi iz davne 1967. godine i svoju prvu anime adaptaciju je imala već 1969. godine. Ovo što gledamo danas je zapravo remake te anime. Studijska kuća je MAPPA koja je radila i Terror in Resonance. Pogledajte naš review, link je u opisu. A studijska kuća MAPPA će također raditi i poslednju sezonu Attack on Titan. Dororo ima 24 epizode i ima odlične ocene i publike i kritike. Radnja. Mladi Ronin Hyakimaru se upoznaje sa dečakom Dororom, pošto ga spasi od demona. Oni se udružuju i počinju zajedničko putovanje. Ali nešto je čudno kod Hyakimarua. Čini se da ne može ni da vidi, ni da čuje i da mu fale neki delovi tela. Ispostavlja se da je njegov otac sklopio dogovor sa demonima, žrtvujući svog prvorođenog sina, Hyakimarua, u zamenu za moć i blagostanje u svojoj zemlji. Demoni su pojeli skoro celo telo Hyakimarua i on je na misiji da povrati svoje telo ubijajući demone. Bez vida, bez sluha, bez ruku, bez nogu, bez kičme, bez osjećaja, on se bori i to veoma uspešno da preživi i da povrati ono što mu pripada. Kako ubije nekog demona koji je proždrao neki njegov deo tela, on taj deo tela i povrati. U priču se brzo umešaju Hyakimaruov očuh. Možda je maćeha bolji naziv jer ga je Hyakimaru nazvao majkom, kao i slepi monah Bivamaru, koji se također bori sa demonima, kao i njegov brat Tahoomaru. Da li će Hyakimaru uspeti da vrati ono što mu pripada? Šta te privuče? Prvo, odlična animacija akcije. Borbe su nemilosrdne i brutalne, prepune krvi i odsecanja svih mogućih delova tela. I Hyakimaru će se definitivno naubijati demona do kraja svog puta. Osim toga, ova anime naglašava na direktan i emotivan način užase rata, naročito kako rat ugrožava nevino stanovništvo. Igra se sa više filozofskih pitanja, između ostalog i sa tim da li je vredno i etički ispravno žrtvovati pojedinca na tako surov način samo da bi većina opstala u blagostanju. Dalje, šta čoveka čini čovekom? Jer kao što i kaže prva stranica ove mange, niko nije ceo rođen. I ova tema je ovde odrađena zaista fantastično. Putujemo kroz priču sa Hyakimaruom i Dororom, dok Ronin polako dobija sve više od svog tela i svojih čula. Bukvalno gledamo kako od lutke postaje čovek. Ceo taj proces je suptilan i uživanje je polako otkrivati sitnice u njegovom ponašanju koje oslikavaju koliko se on zapravo menja tokom 24 epizode. Hyakimaruov put i njegova priča je savršeno prikazana sa zadovoljavajućim završetkom njegovog ličnog razvoja. Ideja da se čovek mora boriti za ono što mu pripada je možda glavna i najmoćnija poruka ove anime. Što se tiče Dorora, moje sumnje su bile da će njegov lik biti naporan i dosadan. Ali nije. Fantastičan je. Njegov lik je dopadljiv i neophodan da kroz njegove oči i uši doživimo Hyakimarua i njegov put kroz surove predele starog Japana. Ova anime također daje veliki fokus na majke, na njihov značaj i uticaj na živote dece, što dovodi do više dirljivih scena koje su također odlično odrađene. Šta može da odbije? Osim brutalnosti krvavih scena koje neke ljude zaista može odbiti, druga zamerka je da iako se Hyakimaruov razvoj lika završava na zadovoljavajući način, put ostalih likova se ne završava na zadovoljavajući način. To je glavna zamerka ovoj seriji. Sam kraj se čini nedorečen. Konačna sudbina Dorora je više implicirana nego što je objašnjena, što je malo bez veze jer je on drugi glavni lik u seriji. Uglavnom, sudbina maltene svih sporednih likova je nezadovoljavajuća. Također ne postoji druga sezona i nema naznake da će je biti, što je velika greota. Ako je i jedna anime zaslužila da ima više sezona, to je upravo ova. Ali možda je to bilo nemoguće zbog sklopa same priče. Ko će ga znati? Mi bi svakako voljeli još puno sezona njihovih avantura. Odlični su. Zaključak.
Ako vam ne smeta malo više krvi u vašoj anime, ova je pravo uživanje za gledanje. I što se tiče akcije, i što se tiče filozofije, i što se tiče emotivnih momenata. Sve pogađa tačno kako treba. Bar što se mog ličnog ukusa tiče. Sa svoje 24 epizode graniči se sa remek delom i obavezno je treba pogledati. Ako vam se svideo video, like, share and subscribe. Pogledajte i druge video na našem kanalu. Pratite nas i na društvenim mrežama. To je sve za ovaj video. Arigato! Vidimo se! Matane!